Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kala rai banthau da ka committee na ka benta banyakran yusuk bakisangot ki MLA ka party ki blasha suspend na ka daw bakilet ka shan ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA klem ka jingay jingbet ka party. Habay kren menta ka sngish kilat patay kubor nong yalam ka MPCC uba Charles Marnga laong balatung da ka committee haka jingyalam u president ka Congress Party uba Vincent H. Pala u working president ki General Secretary bat kiwe banyakran ni kisan ngut ki MLA ki blasha suspend bat banwat kilat kilinti banyakran biang banyapin bej halor ki kenram. Ni sokomen mani tu ini ba padeng jong dejing parti Congress PUI dan kita ngalam sungi kami dekat parti kendai ni sokomen ba mani tu ini baga parti Congress mentah kita bon kita try tang sengi ke ba mau ngina yo aban scam susu kita try ke jong itu parti ke jong office bearer ke jong dia committee ke bangilong ada sengi ni ngila yo aban ya keren bon ki kam dan kawai naki agenda ki me keren kedai kuno berpengkelan ke parti kumbang yepi nado ke state level the district level the block level but primary units level tinggi lain kan ro ag bene bat ni enrollment drive kuno berpengkelan ke parti kongres ke jami but kawai ke mat ke bangi lain keren mana kesini kalau ag bene ro bat ki sambut ki MLA jongi ki bala syak suspend kini ki MLA sambut kalian jom ke MPCC ngila shim ya karai perkara yang bagi shim yang kesini kalau ba ngila thong ya gawe ke komiti ke baun klik lau presiden jom ke MPCC ba Vincent H. Pala the working president gijongi the general secretary gijongi nang tadi bat ki DCC president bat ki vice president jom ke MPCC bat hak ni ke komiti in saya keren in saya perkat naga bentai ki sanmut ki MLA ki ba the party kelas suspend hai kini sni kerana bat hak dia sni kin seshim ia kena kerai nak bentang kini sangat ia mata di jongi ni sokemen ro bani tu ipi bah kini sni ni don ro ya MLA na Assam buat Deki Budin Ahmed beri PRO lawan lang ni ban sengai ni ban ai mesin ke parti ke jongi ni don ro hak kini sni ni sokemen ni bentang ni hadu bentang kampar don kena ka respon na kalian ke jongki day na kata bangil adon ke komiti ba OIP ba hantu ngin session ni kono kono karai pada kata ke por la sen seperti